abahe mikrofone zirabakwira canke bagume gutyo baza bavuga gusa ku majwi yo hejuru ngo yego bikiriza canke bahakana, kuko uhakana acavamo asigara bemeza. Niko bimeze. Okay, bazane mikrofone mu hasi biri canke zitatu, abasaba bazifise bamumvire n'abandi. Zirabakwira rwose zirahari, mutangi zishoboka. Amen. Mutangi zishoboka rwose. Ariko murabona ko baberewe inyama no mu mwuka, ni ukuri ko bimeze kandi bizigaragaza ko Yesu azabakoresha. Muremera kandi muremeza ishengero ko mwahamagawe n'Imana. Niba mwarahamagawe n'Imana muvuge ngo yego, niba mutarahamagawe muvuge ngo yego. Muremera kandi muremeza ishengero ko mwahamagawe n'Imana. Yego. Dukomere Yesu wacu amashyi. Murizera isezerano rya kera n'isezerano rishya ko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego. Amashyi kwa Yesu. Mwiyemeje kubaha amategeko n'uburongozi bw'ishengero rya EPCN. Yego. Ako kantu turagasubiramo cyane. Ejo nitubandikira amaporogaramu yo kuza gukora kuri eglise. Abapastori guhagarane nabo, abarebare baje inyuma bafupi imbere, hanyuma bakubita ifoto n'abana baje. Batarabakubita ifoto bahagarare gatoyi. Mwisengesho mwumvise ko nariko nsenga mvuga ngo muhamagawe mu gihe kigoye. Imana ishimwe. Muhamagawe mu gihe isi ikirahindura ibyanditswe kera. Muhamagawe mu gihe bino mu bwibasi bari. Muhamagawe mu gihe muri kino gihe isi iri kirahindura amateka y'ibyanditswe bya Bibiliya. Imana ishimwe. Kandi Pawulo yaravuze ngo mu gihe cy'iherezo abantu batogomba inyigisho zibanezera bo nyine ubwabo. Imana ishimwe. Kuko mwebwe muhamagariwe kuvuga ijambo ry'Imana uko riri, duhereye mu isezerano rya kera gushika mu isezerano rishya. Imana ishimwe. Amen. Ikindi muhamagariwe, Imana ishimwe, muhamagariwe nubwo bavuze ngo mutume mu bantu b'abapagani, muhamagarira no guhamagarira intama zazimiye. Amen. Hari intama zazimiye aho hanze, batazi iyo baja, batazi iyo bava. Nabo murabajejwe kuja gute ubahamagara no kubazana umugoro w'Imana. Rero nibaza nta birebire tugiye bakubita agafoto ko bagasabye bakabahe. Abantu barakunda agafoto, hanyuma
Bwana sifiwe. Kwa muri nyota yamanutse cyane. Utunganyirize mikrofoni imwe muri zino shasha iza gukoresha n'imana amapire yake hanyuma ushiremo amashasha ndagwa igiripe ndanzanye n'amapire mashasha imana ishobose. Subizamo gatoya ira jewe amagambo menshi mvuga ndasoma. Shayira haya uri naniwe Rabeliza Solega Abeliza bibi yao tanima ikari yao uzagera ku mugisha wawe uzagera nk'amazi atemba kandi azagera hari undi muntu uraha mu ntebe tubana kuvugana nawe nyuma nabonye imana y'ubururu y'irembo ryo kuja muri Canada umuntu uraha muri izi ntebe erega habaye uduma ntitwerekwe twaba tutarabapantekote umugabo we natavuganye natwe turi mwihutu mu masengesho zahora tuvuga kurenga Kogereho ubasha ubasha zahora tukwita umuzeyi bona kandi abayatanze nabo Yesu abahezagire. Tugeze mu mwanya wo guhezagira abavuga ubutumwa, turashimira uwarongoye n'uwavuze ubutumwa, twagize ibihe byiza. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Ejo bundi hari umuntu washingiye indahe yo kwatura ijambo umuntu yatura ku wundi. Arambwira Kaliste mu munsi umwe pasiteri yabwirije hano Beatrice narawibutse yarashingiye indahe kuwa gatanu. Uriya mugabo Kaliste uzwiga ha uzotanga ubuhamya kuwa Mungu apana none. Yigeze kugira umugisha amafaranga menshi mu bucarashira. Wabare guhera
ngo yibuka ko umugisha yavuye muri EPCN. Uyu muntu wese agira Imana yamubiza mu umugisha. Ni mu rwego rwa mbere. Arugaragara kuko ariho hari ku isoko yo kuri umugisha. Yarashingiye ndahambira ko yashaka amadeni afite n'ibyo yifuza gukora akeneye ko Imana ihindura. Arambwira ngo Imana imaze gukora nka 80% kuko yifuza. Wabaranga umunsi we Beatrice yigisha yamuhaye akamverope kari komega bari bibi. Barumva mwiri imbuto. Icyapa uyu munsi Imana ikaguhuza n'umuto w'imbuto. Imbuto y'umugisha. Yaravuga ati kuva wa munsi imbuto ubuzima bwarahindutse. Uyu munsi Imana iguhuza n'umuto wese. Amen. Hanyuma mwese turabakiriye abantu n'abandi babashitsi baje gushigikira ababene data. Mwese muri uyu mwanya murahawe ikaze. Umwami Yesu abahezagire. Turakoresha umwanya tunyarukije kubera ko dufite igitaramo kuri Kanani. Tuzaba turi kumwe na Reverend Amahize Muhoza Matayo. Yari hano kuwa gatanu, umukozi w'Imana mwiza. Abaprotokole bwo kwicaza abantu baje nyuma baje gushigikira mu bahinde baho muzibona hose. Mugabo babona aho bicara bashitsi. Niba tahabona muhagurutsa abana babimukire kandi duherutse kugura intebe nshasha. Hari n'abandi bahoze bazatugurira izindi mu ibanga bakomeze bazigure ko abakristo bagiye kuza benshi. Ko mutazakiriye bagiye kuza benshi. Abagenda bagende mugabo bagiye kuza abandi benshi. Uko ikanisa rigira imiryango ibiri, abo winjira abandi usohoka. Ariko usohoka twarawugaye ejo bundi kuko Satani yari yashatse guteza kakirere kabagenda ariko ntibakigiye ahubwo n'abandi baraje benshi. Uretse kuryama mbona ko turagira kitesi ibiri. Yego zose tuzosigara vuba. Sizo papa kanesus. Mvuga rwose Imana izabikora. Mwami Yesu abahezagire wese. Hanyuma